wa njoko encore foko le internet ke bato simna nun rek naka eno wax deug yalla eno yon na fa in e na site internet fe yon fa Thior Production TV te fot naka mara fe pugno ilaji sen micro le na ilay tan nun rek mojo musaqino mosano hake anu ten def ayuna le mosando haytam commentaire ka anu no mbiyen kam ndax illa lay dom adama kam kete jalla o xena nan gilo hana fudan o ten wagu an ke anu ten waru bat wala kete wajna war comme ken koy im joga commentaire ke tunga nun aussi no ke anu ten def interview ke tunga nun ke anu ten def aussi na pudale kono fiya ngane mbiyen tan non xaye imme ke na sate fe Foundiougne le grand champion la jifine eti dan bo pare ngar ko njassno fi kilifa njassno cembaka andonaye muute angen on a présenter en rek kama but nda muute présenter entam ciosan serer su tox maga muute présenter titre na serer encore imba sinte présenter alay gonde fi simangole bo pare lay encore ndi muna fay ndi muna ndax imba go an ndax legle ko fokta kino he e foge fa diwta so sax ndesan o ñako anda def baldo ya jerejef sen me xosibna nuna pax to jega o mbekte o mak xay nakare ke do ngaridna miño cungan nanun xaye roga dogalun ya sam roga fiana in jam to immortalitin na sagu in mi ref Ndeye Ndioro bob gen rimel na commune Djinda na sate fe na layel Welingara maga indime ngar meke Foundiougne anda comme ne pulla ne fita mangan neno ñomen ka fita mangan mangani da bongin aha ko khatme ko koy ret fe lire do logiquement xamma xaxe amojo beto mbato panga tit meke mission es mbato matit famille es ref adjointe au maire na commune Djinda ref au conseil des collectivités membre du haut conseil des collectivités territoriales ndesan ani ndimun Ndeye Ndioro alaji insa Ndioro ten rimun alaji insa Ndioro no tela aya me ref yaayu bayam far u foten koy fa ami binta mosan del dan ami sacc da ami binta mosan rimun binta mosan fa bak binta mosan fe rimna Jibril Fatou deno bogo yaay fa fap kon famille falleng deno tewu meke xaye aha ndeysaan ya es Ndeye Ndioro yakara me tigi présentation fe Ndeye anga mersom o anda bato kama bato but encore ref itam artiste voilà OK ancien artiste avant maire premier adjoint au maire agara avant membre du haut conseil agara na actrice de développement recret no produit halieutique te ref meññentef ke def na no mage ken jallegum nda yitre do xayan o chauffeur do o chauffeur koy xattin yaayes xattin yaay joko jall ndeysaan o fogole internet ke non gilo xan non nanente laytineta encore xay ingara detit un grand champion yi imbam no hidna binne ndokam binne inga apamir ka anonaye waxtu gi yalla o ko on rek an hille mbekte inga itam nenu ndalintna in inga anani yondit na fa in an jarun fo xefene neten te ref alaji fin xanu mbogu alaji fin ino mbogu yaay fa fap mi refu tokum ten nu mu ciodam imbogo yaay fa pap ndef complice to itam ne ken lame indef complice ref complice foten nen la kaswe laytan manam o xe kene fo kor xace ka xe korin jigenum xariti jigenum fopum bo émission feke xaye xana dom fi ndokor ne parce que fi ndokor ma bugana bug bongim tiran xap iya xe terim na fi weterima nena ambugin bongim tiran bo asañ angan xaye meke mof kegu amad émission fe na mof anga mad émission fe yaqo kega yamo leng ci kege teno kendum te joprel aussi injeg xew manam ibat ha ken taxu iñe bo xit njaldidin da nga fop nget umen xaye émission fe wag aña ko fag wallahi yam ciofel noten waaw wallahi voilà ya inna naken encore tel fo andone wax deug yalla kele noten fop am mayu attew o xan to kene de wasedi encore xaye no ke andone roga do hin anoten tel fi njom ne te fi yogna imbu ulam tay Ndeye Ndioro ndax a jega tin ka fudona fofi xof o chamno fa mafrel te maylo bug lol o bugi lol leg leg ko Njom bet akino nan lakas ka ayonale amaya wala bug anew amaya xew wago to ndo in no yon yetero ka Njom yaga fi ndog fi ndeb rek def yaga sax in yoko wera pax yetero ka Njom tigi yit yaga me xona cangake
mayim ke yonuma foten yonam foten koy ambam ten refo xete expliquer ek na ñoxorel bo ɓekel mbindi njan yonam foten ambassade i maga itama yaqo xaxit bo ma o mara ɓeka in kama auto le a riña in kama auto le nda koy ñoowim fo ten et puis ñako yoon fo ten coom mayu sax ten ref ke arranger ina in parce que a jeg a o bugela andoona ye a jeg a supporter ka andoona ye a jeg a pir ka andoona ye ngetega fo den bo lay xeke xana wara a laaji fin bu ko defee rete ga ret bo ref sentir ka tiro i xooxof sax kaga tax a bo nday me koy ken fuudange Njom sax ten moƴa xam o arranger em fuudi Njom wallahi yaam o waagum a fokat teen i Njom ande la laye i Njom e fanda po nda i Njom le a layan xatoor fanda pa ref nda i Njom le xupu teen a jega we andoona yee a mbi'an a mbi fandap simple ngoɗee teen njegee teen o ndam njegee teen victoire njegee teen a kim manam historique nda we mbiyeeguna doon teen i Njom o doonananga den palmarès den o ande weke i Njom a yone anda reɗ'anga fa ndap itam i Njom a reɗ'a teen yaam a nga'a teen a qoox den bo lakas a nga teen a qoox den i nan mete ɓeerna laya encore o ngefuuduna laya it encore o ñako goɗɗo fo ten na yoon sax ten moƴu ndax na situation ten ina inde xa jeg a o bugel a jeg kete fiyoog ne tam a waag an a jiran an xaye ye andoona yee o camno fe na maaf re constat fum fiyo kam yete maaf re na ga'a o bugele après te wasna est ce que jega ka constater ona to i Njom a ɓisid no ten te ref ka andoona yee relation ref wala fon xa ref ka constater ona camno fe yete wasna Njom kam yete maaf re rek a defar xooxum parce que tena a fokatu te ref xarit tena fokatu te moƴo refo pogu parce que xana te refa Djibril Sadj xaye e fapum faye esa mboga yaay fa faap nda o kiina naga foga o fogaamo ñases nen ni to nu yoon ker nda asa fokat a fokat fop o xaaga soɓidin no fo gen ni bo Djibril toujours in laygal laye i siixlu oxaan est ce que ye es wece a numnin parce que i mbugne te bugena mbine o ñoowe te ñoowna fa in i mbiranum masir i sedana sed comme o maago xa i mbogtina yaay fa faap o ñoowaga i ñoow fo ten donc as a reɗ'u o ndeɓ a fokata a teelo ref kilifa parce que yete rimena o paale maaka o reere o ɓor oxe andoona yee ten reɗ'u taw fe wa jem o lupandoox waaw donc te gara ref kilifa fe a soɓ faap fe itam oxu maaka ken taxu sax miñe Njom nda o ngete ñoowna Njom rek valeur a ref no ten ndax i ngaritum fa a santena sosoxu fi lakas fi mbin neke o gar anga meen fo ka fooge roog nu fedna fo ka fooge ngente xewu meen a jega xaritum fa layguma ko mais asa wece xooyiram te refa Demba Ngom mais nda war a waago garid mais nda i mbeca mbec bo i ngooyiram wallahi te defarin koy parce que a defar angiran kaga jeg ke giran te ɓaat no defar i maaka gar te moƴo jega askan fe a moƴo layra fa askan fe a moƴo jege cofel kam i wiin we ba no a doonel men délégué de quartier kay Samba Boy coodkando ten oxa doonena na place um na coodkelo ten to a cooɗe ten wax dëgg na Foundiougne fop koy a respecter na Foundiougne na me te rimeena dans la commune de Djirnda o jootanga Djinda fo koy Alaaji Fin ten ref ma chef de village parce que Djinda fop mbuguna coodin cir latirom koy Foundiougne feke donc wamo lay paaka ñaari boor a ref oxe ngimanan rek nde Alaaji fene paaka ñaari boor te lat me ngeñ jof ka bo lamtik daan ndeysaan yakarame i ngusanga moƴo ngoɗ xana jeg no andoona yee ndeysaan Alaaji Fi sax xan cer ka ƴufi yoonte jibi itam yaame moƴo xa donc i masi ref nda leg a leyame ka andoona yee a ƴufa cer to cofel fe fo mbugel fe lewna encore a confirmer an meke ndax itam wax dëgg yàlla o kiin layanga rek wax dëgg yàlla nete sutan rek waɗan xin le a jega ma te xatna kam no ke andoona yee koy ndeysaan témoignage ni andoona yee ten ref o camnof ga'ooguna wiin we ngartoogina en tant que xaye koy wo i ndef seereer te jeg ka andoona yee roog a cooɗano kiin to doonaga jega leg lasitam a jega fat i njaɓin ke salilna o paɗoxe ten refe ke roog a cooɗna kiin to te fañno ten jaɓaniran ten xaye an bo ye andoona yee roog a doonam ke te doon kam xaye yoonooga fi wiin i nga ne ñaƴitooguna fa fede faak to o jofo fo leŋ wate taaga xa ref ke doxin ka
o kino andoona yee être humain refo surtout koy ethnie séeréer e xaye aje karuga jonoma o yon fo yuni faak fo defa ki buguna kam ke jega non tan we yuna fini encore o kiido xe wara waro o sincère wara waro gim ke refona o coɗanga i xooxof cir nda bo coɗa xooxof cir coɗen askan fe to mi retama ret fe lire moƴo refo ndeɓ na groupe fe yonte guma mi moƴu ref maaga o ndeɓ créer maaga caaku nu i njallanga bo ngen rek ferakim ferama ferakim ne mo giɗa moof ne ko ferakim ɗanama ɗan bo yeeg bo kamo ɗaɗa ngim yegangam gimin rokoox na auto te ƴufa bo wine fop o ndef no ɗan ferme na kim inspiré oox na machine fe na auto le kaga dal roog ci'axama ten andim roog rek ɓisidun na mi moof rek bo ferakima andoona yee to itam ne mo gima kin pour te ci'am xaalis